twongeye kubasuhuza abakunzi ba Pamakyo TV. Amahoro y'Imana n'imigisha bihorane namwe aho muri hose hirya no hino mu duce dutandukanye tw'igihugu. Uyu mugoroba twabahitiyemo urutonde rw'ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Mu minsi ishize nibwo Global Power cyashyize ku mugaragaro urutonde rw'uko ibihugu bikurikirana mu kugira igisirikare gikomeye ku isi yose. Icyakora kuri inshuro ntago turi buze kugaruka ku rutonde rw'isi yose, ahubwo turi bugaruke ku mugabane wacu wa Afurika, maze turebe uko ibihugu bihagaze mu bushobozi bwo kurinda ubusugire bw'ibihugu byabo se cyangwa se bw'igihugu cyabo, ndetse n'umutekano w'abaturage muri rusange. Muri ibi bihe umugabane wa Afurika uzwiho kuba ufite umukoro ukomeye wo guhangana n'iterabwoba ndetse n'intambara zitandukanye. Ese mu by'ukuri Afurika yaba ifite ubushobozi bwo guhangana n'izo ntambara? Tugendeye ku kinyamakuru The African Exponent, uru rutonde rw'ibihugu uko bigenda bikurikirana ni mu kugira igisirikare gikomeye, turahera ku mwanya wa mbere tugeze ku mwanya wa 10. Tudatinze, igihugu cya Misiri kiza ku mwanya wa mbere muri Afurika, ahanini bitewe n'uko cyabiharaniye kandi kugeza ubu kikaba kinabikwiye. Ubu biravugwa ahanini ko biturutse ku ngano y'igisirikare cyacyo, iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika gifite umwanya wa 12 ku isi, bisobanuye ko kiruta ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi. Igisirikare cya Misiri kigabanyijemo ibice birimo igice kirwanira ku butaka, mu kirere, mu mazi, ndetse n'undi mutwe wihariye ushinzwe kurwanira cyangwa se kurinda imbibi z'ikirere cya Misiri. Abasirikare ba Misiri babarirwa ku bihumbi 5. Kikaba ari cyo gihugu gifite umubare munini w'abasirikare kandi bakiri mu mirimo. Mu Misiri kandi barirwa imodoka zigera ku bihumbi 10. Akaba hari n'izindi zirenga ibihumbi 60 zifashishwa mu gisirikare. Ifite indege zibarirwa mu 1092 z'intambara, ndetse ikaba yibitseho ibigega byinshi cyane by'amavuta. Ibi biha ingufu igisirikare cya Misiri. Iki gihugu kandi gifite igisirikare gikomeye cyo mu mazi, gikomeye kuko gifite ubwato bugendera munsi y'amazi bukoresha ibisasu bya kirimbuzi nka nucleaire. Igisirikare cya Misiri kandi mu minsi ishize cyahawe ububasha bukomeye mu gihugu aho bugomba kugira umwanya ukomeye mu butegetsi bw'iki gihugu cya Misiri. Ku mwanya wa 2 mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye hano ku mugabane wa Afurika turahasanga Algeria. Ku rutonde rw'isi iri ku mwanya wa 2 wa 27. Algeria kimwe na mugenzi wayo Misiri byombi bibarizwa muri Afurika y'Amajyaruguru. Nayo yakajije igisirikare cyayo mu buryo bushoboka bwose. Iki gihugu nacyo kigira amahirwe akomeye yo gukora ku nyanja. Ibyo rero bituma Algeria nayo igira igisirikare gikomeye cyo mu mazi. Si ibyo gusa kandi kuko gifite n'igisirikare cyo ku butaka ndetse no mu kirere. Algeria ku mwanya wa 27 ku isi ifite abasirikare bari mu kazi barenga ibihumbi 130, ndetse ikaba yibitseho n'ibimodoka by'intambara birenga ibihumbi 2 mu bubiko bwa gisirikare. Twihuse cyane tugeze ku mwanya wa 3 turasanga Afurika y'Epfo cyangwa se South Africa. Urutonde rw'isi ibarizwa ku mwanya wa 32. Afurika y'Epfo yagiye igira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo by'intambara ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ahanini yifashishije igisirikare cyayo giteye imbere ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ikoranabuhanga ndetse n'ubunararibonye buhanitse.
nubwo Afurika y'Epfo itajya irwana intambara nyinshi, ariko ntibibuza gushora agatubutse mu gisirikare. Kuri ubu Afurika y'Epfo ibarirwa miliyoni zirenga 4.5 z'amadolari ishora mu gisirikare cyayo buri mwaka. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite ikoranabuhanga rigezweho ryo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi bikaba bizwi ko iri mu bihugu gifite abasirikare bakeya bari mu kazi, kuko batarenze no ku bihumbi 100. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu cya Nigeria. Iki gihugu kiri ku rutonde rw'isi, kiri ku mwanya wa 44. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika cyazahajwe n'imirwano y'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Nyamara nubwo bimeze bityo, Nigeria ntigeze ihagarika gutoza igisirikare cyayo kugira ngo kijye ku rwego rwa kinyamwuga. Nigeria yakoze ibishoboka byose, izana gahunda nshya y'imyitozo y'igisirikare kigezweho iva mu bya kera by'intambara z'inyeshyamba. Ingano ya peteroli iboneka muri Nigeria yorohereza iki gihugu mu kubona ubushobozi bwo guteza igisirikare cyayo imbere. Kuri ubu Nigeria ibarirwa imodoka z'intambara zirenga 1800, ibifaru by'intambara birenga 250, ndetse n'imodoka zifashishwa mu gisirikare zirenga 6,000. Nigeria kandi ifite indege z'intambara 300 ndetse n'ubwato bw'intambara 25. Dukomeje ku mwanya wa 5 mu bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika, turasanga igihugu cya Ethiopia. Iki gihugu ku rutonde rw'isi kiri ku mwanya wa 47. Uretse kuba Ethiopia idakora ku nyanja, nta nubwo ifite ibindi biyorohereza twabonye mu bihugu twagiye tubona hejuru nka peteroli. Ikindi, Ethiopia nicyo gihugu cyonyine kiri muri ibi bihugu bitanu bya mbere kitagira n'inyanja n'imwe gikoraho. Kuba kidakora ku nyanja rero byatumye yibanda ku gukomeza igisirikare cyayo kirwanira ku butaka ndetse no mu kirere. Iki gihugu cya Ethiopia cyagiye gihura n'intambara zinyuranye, zaba izayihuzaga n'ibihugu binyuranye ndetse n'intambara zaberaga mu gihugu imbere. Byatumye rero ihitamo gukomeza igisirikare cyayo ku rwego rwo guhangana n'izo ntambara ndetse n'indi mitwe itandukanye nka Al-Shabaab ikorera mu gihugu bituranye cya Somalia. Kuri ubu Ethiopia ibarirwa abasirikare barenga 140 bari mu kazi. Aha twakomeje ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu cya Angola. Ku rutonde rw'isi kiri ku mwanya wa 58. Igisirikare cya Angola kigizwe n'ibice bitatu birimo igisirikare cyo mu mazi, icyo ku butaka ndetse n'icyo mu kirere. Mu ntangiriro z'uyu mwaka perezida mushya wa Angola yakoze amavugurura mu gisirikare yatumye abasirikare bakuru barenga 80 basezererwa mu ngabo. Angola kuri ubu ifite abasirikare bagera ku bihumbi 100 bari mu kazi ndetse bashyigikiwe n'imodoka z'intambara 585. Ibifaru ni 300, indege ni 285 ndetse n'ubwato 57. Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu cya Maroc cyangwa se Morocco. Ku rutonde rw'isi kiri ku mwanya wa 61. Mu ntangiriro z'uyu mwaka umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc yategetse ko hagomba kwinjizwa abanyamaroc 10,000 bashya mu gisirikare. Ibi kandi bigakorwa ku itegeko. Yakomeje anavuga yuko umwaka utaha w'2020 aba bazazamuka bakagera ku 15,000. Kuri ubu igisirikare cya Maroc kibarirwa abasirikare bari mu kazi basaga 196. Indege ni 291,
imodoka z'intambara ni 2,720, ibifaru by'intambara ni 1,109 ndetse n'ubwato bw'intambara ni 100 cyangwa se amato y'intambara ni 121 cyangwa se 21. Igisirikare cya Maroc kandi cyo gifite umwihariko kuko giherutse gukorana imyitozo n'igisirikare cya Amerika yibanze kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Twihuse ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Sudani. Iki gihugu ku rutonde rw'isi kiza ku mwanya wa 69. Abenshi bavuze ko Sudani itari ikwiye kuza ku rutonde rwa 2019 ahanini bitewe n'imvururu zaturutse ku myigaragambyo, ariko nanone ntabwo hari kwirengagizwa ubushobozi Sudani yibitseho mu bya gisirikare. Iki gisirikare cya Sudani cyagiye gitera imbere ahanini biturutse ku bufasha ihabwa na Arabia Saudite. Sudani ifite abasirikare bari mu kazi barenga ibihumbi 104, ifite indege 191, ibifaru ni 410, imodoka z'intambara ni 403 ndetse n'ubwato 18. Ibikoresho byinshi ibikura mu Burusiya ndetse no mu Bushinwa kuko itemerewe gukura intwaro mu Burayi ndetse no muri Amerika. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC. Urutonde rwo ku isi kiri ku mwanya wa 72. Kongo izwiho kuba iri mu bihugu bifite abaturage benshi. Kuri ubu Kongo irimo abasirikare ba ONU baje gufasha Kongo kugarura umutekano mu gihugu cyazahajwe n'intambara nyinshi ndetse n'imitwe y'inyeshyamba. Impinduka mu gisirikare cya Kongo zatangiye gukorwa muri 2003 ku ngoma ya Joseph Kabila. Kuri ubu Kongo ibarirwamo abasirikare 134. Icyakora nubwo ifite abasirikare bangana gutyo, inengwa kuba abasirikare bayo nta myitozo ihagije baba bafite. Ku mwanya wa nyuma se cyangwa ku mwanya wa 10 mu bihugu twabateguriye bifite igisirikare gikomeye hano ku mugabane wa Afurika, turasanga igihugu cya Libya. Ku rutonde rw'isi kiri ku mwanya wa 77. Kuva Muammar Gaddafi yava ku butegetsi, Libya ntiyongeye kugira amahoro, ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare ntaho yagiye. Libya yihariye ibikoresho bikomeye by'intambara ahanini biva ku bucuruzi bwa peteroli ifite ku bwinshi. Kuri ubu Libya ibarirwa imodoka z'intambara 250, ibifaru ni 500 ndetse n'imodoka zifashishwa mu ntambara zirenga 6,000. Turagushimira wowe wakomeje gukurikira iki cyegeranyo kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo ryacyo. Tunakwibutsa kugira ngo ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye ukomeza kureba inkuru zacu uko bwije uko bukeye ko tugenda tuzibategurira. Mugire ibihe byiza.